Yako Amanse West Mensinimo Asante Mem could be added the Uniado Fan Club. Natina yeno ewa Amanse South Mensi Amanse West Mensinimo na wonkofa by any ura ya Jemfi eno di simpia to jam na nesa no dodo na so no eye usu ene awreho na wodi ni nyina ne se woko Amanse West importem ho a o ka Ghana mum ya o makwanye pa wontimi nkanya Amanse West enfrimu na se ya ope SCA ena kofa by ya Jemfi a oda Uniado Fan Club koi ano o chese edia we hia pa na beto manfo so ewa Amanse West Mensinimo se o free Pakyi na o wuramu a Saudi kwa Amanse West importem ho na na se manso a ene mfu 20 onuma omo ebie nyuma biti se shops ahodom kwantempon dodo na tutum esanse mfutu na ebo omanfo kwa no so no enhyeni pampon kro ema na mowro bishop musa okwakoto ade entamankrofo nyuma egu eno da nkyene a ede mfutu mu yade akoma mu yade enfra mu yade bebrebe ena de gu omanfo so empotem ho entombo dwadata na omudi omafidi de taso num no ere ogira sa kwa no so ede ade se eto message for ura Prince Manu Morris anim sa omano to mampene John Mahama sen manumu ye Amanse West for kwan no womra mesese ma won na omo so asechemu ne ma enkoyi ema won de ayeba ni se koyi unu se hotali ni bi mfuturo ne kuye enti se ababuno wa yesi ye kan ye ho abu na yensuso yesu ogu aban no so se omra mebowaye se be ye mfuturo na ya ekoye hwenu bebreba ma ye yale no etu bitwa se no mfuturo binti no omo to ne ma wo kwan ho kra no wo ba hwa wo ho no ma mfuturo binti no to store because ade no ko fa ba na ye kama wo ne mfuturo asa ade enti esra ban ne se omra mebowaye na ye huna mane e kuru ma ye duane nyina ama ye yale ye duane nyina je se duane ko resi ko ma wo ba ko to a wanye bibi a ko je mfuturo kakara wo ma ye yale okuru mu enti esra ban ne se omra mebowaye baban ne kan ye wo ye kwan dia on kan ye tabe ya ebebowaye ne a yenzo so Pakyi e de be fe ntoma pa ifra ende kan se krum ha ohini ni a yenzo so kename ya dum nan ke edu enya wahina anka ebebowa kuru no because mrantie ne mabawa ya yesi so a yesi ye kan ho abom ke nya wahini so di yanim a ene ye de ha ko to wahini anim a ebri san ka bebowa ya ma ye puntu atima ko yanim fi edi yanim che ye be se ye enyanka homobro afua ya ene duefo se be ya so ye ni so de hu no ebebem ye bowa wo mu nyina ma ye ni so de hu ebem enti afu ye si obi amoa ye ne a enye enti de yesen se ye hia moa se mba beboa ye na ye ni so de hu no ebebem afi eni mfi hia bebre se mi gina no ma de me so me kan se no pre ya na me kama se mbi se first no na ye tusu akakra no ye hu se nkokorafo ni mema mpanimfo no no sa endo to ni ye no ba ne akora wanya 2 years kora na 3 years 5 years no no mdo enti de yesen se ke yesre abombambofo se nko mo e mi se Pakyi ya kachi enema no enem nubone na ye mo enti yesre ahombambofo se nka ye mmabo waye se be ya Pakyi yenzo so ye kuro no ebe ye krabewa obi Opemsuo kofa by ura ya Jemfi Uniado Fan Club ena odi amane huni etu dwa na no se ye no se adwuma di no to nsa from mensini so for ura manyam for Prince Manu Morris ono so eba eno obomanfo na hoba se wa kwan no de eyade eda mampani John Mahama kuma pono so papa eno nti ombom homodin bia so betimi ahe na omosesi ama won eno echi no kan hya hodo a na ban ede egu akwamu a wo ye ede aboa mampuntio ene hoto aba Amanse West Mensinum ya how kese ko aye ya papa ari se gumasu se enche ye be hu kota e o Pakyi minia anochi begina haya ene ono atu na numutuo ebo NDC abasu ene na mafa akonya we so aka se ampa aban papa ede apa maybe a chairman na petrol bo untimi to dollar e ba no na da 17 cities no mo busa se na mokra no amemwe ede ma mo je na mo bitinya ye and so his excellency John Dramani Mahama emma Ghana 40 asese oba ama Ghana abeyi menim se bebre ji echi na be ni se ntimi ye de enye ene ye hwe afiba ko edie ni NDC modern ma ya bo a ye mu se ndi NDC eye dwumade ama o man Ghana na oba Pakyi ni potema ni kaka ya kwan ho se na bola na so ya de na etiti Pakyi my pa so nyame adu many assembly members and it's committee for IT amene nyame adu bola na tibetias na yetias wi no ya pese beja but ya pese yi structure bi o na ya de container no e
besi wo se de ba ya yen to bola no egu fo na emu me de bola ni go e ya ma na ya makra no abefa akuhwe egu na se bi papaya ana se ade ane bon yen no aye tin of the past se de ba ya sa kankan no ni e wo kuchi over in Tanzania, Yena, Yadichimu, so we are Santini, we are ceremony, we are Munani, we is Bayana Bisabu say, Manako Hospital, I coach in Moja, you must Moja way, a Santini Moja, a Moja way, a Kusasini Moja, and a Moja way, a Sabio is ceremony Moja. Yes, and you are not just a young couple in Opemsuo. Oral Manyam for Prince Manu Morris, Amansia West Mason, and so for any attending cane.